Doctor, I made a promise ukuthi I will come back. Kunina nonke nathi nifuna ngenisize nifuna isithembu. Selikhona kuhlelo lokwenza njalo sihambela zonke indawo. Abantu abafuna isithembu sekhona kumseleko. Kusho mina ibhaxala yamanweshula noma umuphi umfazi uyayinweshulela indoda ayinamnikazi umachobozo choboza intombi ngaphesheya komfula. Izuke seyivumile ingazivume kanjani. Isibiba sabafazi imbiza kabhayele phehlwa yiba abafazi. Ngithi Bhasopa Magodwelanye. Namhlanje ke ngisempumalanga ngizosebenza kodwa ke engikushoyo ngithi kunina zonke indawo sipaleleni khulumani nathi uhlelo olukhulukazi umnakwethu usefikile la ngizothi hawu Bhasopa Magodwelanywa siyafuna ke manje ukuyakha lemizi siyakhe ngesizotha siyakhe ngenhlonipho niyazi ukuthi abantu besifazane bacindezelwe kakhulu behlukunyezwa yithina amadoda kodwa ke namhlanje sothi unokuthi indoda yakhe ihambe ibe uphuma lala ngena vuka cha asifuni kwenzeke kanjalo sizothi nje namhlanje sikhona nina ke nifuna uhlelo lesithembu enifuna ukusizwa ngesithembu nisifuna ukuthi silemizi yobaba siyakhe cha uManoshulu usekhona ibhaxa selifikile lizosebenza ukuthi asiyakheni ke lemizi iphile.